Jar, Tupay na kami. Ay, Kap. Yung bagang bigat mo, Kap. bibiruho kami ni Franz. Awan sunod dito ay. Ahumot, Kap. Baka namdaman, darat tuya yun. Dahil ay bagak kanya na. Naginong kayo ganyan dirabi ko da birting ah. Un, Kap. Basit lang. Pang pimas turog. Ah, kasjaya. Nay, daratasun ng Kap. Bare, sapsapunan ni Kapitan. Pinya mo kailangan na kanya katang kapitan niya pare. Baka dapat nagipulong, pare. Pinya mo impulong do di Rabia pare. Ay, bagbakam di rabi, pare. Ang kap kanya, no? Baka makaumot sang. Kasjaya pare. Kung siguro, pare. Ni apa pa panamon? Kawit akong, pare. Baka may ramatak, pare. Madito ka lang. Kaya ngalusutan na ta. Kayang, pare. Uy pare, basta wang kalatan udah tibaga. Franz, may kaman dito ay. Di bagak. At ang, pare, delikado kan. Ampay kap. Nabartik kan sa dirabi ah. Kuhan kap. Bakit lang ininom mi, di ba? Pare jar. Un, Kap. Naggagalas ka no gijim bagam kanyak di ginong kayaw. Ni awo mo timbag kanyam kap, di ba? Pare jar. Un, Kap. Magbagam ka no nga sa bungero ak. Tapos isabsabong ko giji ayudang into ti gobyerno. Awan timbag ang agasta kap, di ba? Pare jar. Un, Kap. Awan. Imbagam pa nga binuburak ka no giji naganyo na may kanta ayuda. Awan timbag ang agasta kap, di ba? Pare jar. Un, Kap. Awan. Imbagam pa nga kurakot ang kapitan. Atan kap tinjak imbagbagan, di ba? Pare jar. Un, Kap. Awan. Apay sino nang ibaga kanya yung atakap? Anda nagbideo kanya ayo dirabi. Tapos insenda ti cellphone ko. Hindi mamati kap. Ang gana madik nakita yung video. Ati na eh, buyaom, tamamati ka. Pakita man kap. Atani kap pare. Awan na ta. Aming ayuda, isuksukal na. Sapsapong na ba? Naglabo mo't kap. Saka nagkapsot. Kasano yung may baga nga siya katoy. Kitak man. Naglawag ka nagpiksa tatay ati ah. Baka lumamot kami nata cellphone mo kap. Kita man. Oh, kita man para GR. Naglabaw. Un, Kap. Nalabaw. Ni, ako mo gibidyong kap. Pero di talaga ti cellphone mo. Kita man ay. Niya pikas jay. Tatay na panag ito ko, dapat lagi nga video. Di ba pinindot ka pa itatay? Langagyubat, di ba? Apay niya nangyari dito yan? Baka perdi ata cellphone mo kap. So agluko-luko. Di ba? Para GR. Un, Kap. Supay ah. Napayag kami natin nga cellphone ko. Pag kumani paramid ta, da ebidensya kanyam. Huwag kap. Pusto tayong bagam. Iparamid mo pa ilang. Di ba? Para GR. Un, Kap. Sige na kon. Oras na marami datoy. Delikado ka kanyak. Tanda na mata. Ampi, pare. Yung darad mo yung cellphone ni Kapitan. Pinasikngap ka. Kinapsuta di volume na. Sa ako binura di video. O di ba? Kasi nga parang mo mamon na yung naramid mo. Inosente. Ti cellphone ni Kapitan. Di na mo gamit. So, malayan ka talaga, pare, ah. Shakpay pare. Nadalin mo ni Kapitan, pare. Api pare. Sino nga ta nag-video kanya ta di Rabi? Baka yung dumagumatan dyan, Rabi, pare. Kama mo magigay pare. Un, pare. Martes ka na Marisol. Pagay ay, kapsat da. Intamang karot sa pulon bit pare. Apay nga, pare. Tabagbaga man nagijay. Baka madim kaya dyan, pare. Apay mo'y. Chismusag dyan, pare. Nalayang tayo sumao. Kaya ka gigi pare. Intan. Baka matigbal na kinalasto mo, pare. Adula amin. Shoutout time. Shoutout may apo agad followers kung viewers may. Tapos agad nag-send star kanyame. Nagyaman kami apo, agito yung nag-send to star, nagdakil nga tulong ate kanyami apo. Salamat apo. Okay, birugyan namin, mangrunro na kini. Wilson Casiano. Salamat po sa send star na binigay mo. At salamat din po kay Mark Valero Quebral. Thank you sir sa star. At shoutout din kay Johan June Camacho. Salamat sir. Madi ka ko mamumao mga send star. At kay Madam Eva Banji Sacro po, apo, thank you po. Shoutout din kay Pablo Nena Herrera. Shoutout po idol. At kay Sir Larry Ocampo, thank you sir sa star. Shoutout din kay Antonio Gamboa. At kay Sir Jesse Villanueva. Shoutout din kay Mary Ann Breves. At kay Hepster Palaruan.
Shoutout din kay Marinel AB. At kay Sir Luis Jacob Garcia. Thank you sir sa mga nag-send po ng star. Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. Nagyaman kami na po. Hello, Jack ni Franz. Siya ni Paring JR. Shout out kay Jay Katrabakwak sa Bakulong, San Yorcos. Mang Rondona, ali kong pare, si Dayon Department. Shout out kini Agnes Pabros Panag, saka ni asawa na Dennis Panag, saka kay Trabador Yota, water station nyo. Salamat, saka na yung kagbubuya at video nga. Shout out kini Analisa Valdez, nga taga Bangar, nga kanang nagbibuya ni JNG TV. Salamat. Shout out kini Sir Almindar, taga Malayang, kanahin ka nagbubuya video nga. Salamat sir. Shout out kay Krabsat ko di abroad na kanang nagbibuya. Marites Asay, Ken Edita Simbrano. Shout out pinyayo, Kamsat. Shout out sa BIG Consultant Company, Ma'am Badet, Ma'am Irene, Sir George na nasa USA. Salamat po. Shout out aji kumpare na naanus kanyak Rodrigo Vicente from San Jacinto. Shout out kung pare nga Ryan Ganiban, darag sa Taiwan, kanahin mo lang buy-buya. Salamat pare. Shout out kay kumpare na naanos manen Joel Marcelo ng Ulago, Victoria Tarla. Shout out kini Josa Encarnacion Tibagyo. Salamat. Shout out kan. Shout out kini Bakit ko nga pinanawa diya Glablaba. Naanos ni Bakit ko May Kathleen Gadjano. Shout out kini Ernest Marquez Iglesia the second from San Quintin, Pangasinan. Salamat sa panonood lagi idol. Shout out Abide Kasinsin ko ti Herona kin Kaniki Family Simbrano. Shout out kinyayo Kasinsin. Shout out kini Jam de Gracia Sabado Junior from Asingan, Pangasinan. Salamat sa panonood. Shout out jay Pangpangga nga nagtrabaho trainer company lalo na kini Ramon Alvaro. Shout out kinyam kumpare. Shout out pa kini kumpare nga Sunog Baga Tibulo Eric Villarda. Shout out kinyam kumpare. Kay nagidi classmate ko ti high school ide. Shout out kinyayo. Pwede ko mamang nga share di video mi. Like, share, follow. Thank you. Salamat sa mga panonood ng videos namin.